I veliki pozdrav ljudi, ovo je još jedan video na mom kanalu. Današnji video bit će nova epizoda iz serijala mojeg predviđanja. Naime, za ovu epizodu odlučio sam da pravim predviđanje za Ligu nacija. To je novo takmičenje od strane UEFA. Za one koji ne znaju, u narednim minutama ću pokušati da im objasnim šta je to. Naime, Liga nacija je zapravo liga za reprezentacije. Sastoji se iz 4 lige, Lige A, Lige B, Lige C i Lige D. U Ligi A su najbolje reprezentacije, dok su u Ligi D najlošije reprezentacije. Reprezentacije koje budu prve u svojoj grupi, svaka od tih liga sastoji iz 4 grupe od po 3 ili 4 reprezentacije. Reprezentacija koja bude prva u svojoj grupi ide u ligu iznad. Znači ako je neka reprezentacija bila u Ligi C i bila prva, u idućoj Ligi nacija će biti u grupi B i tako B, A za reprezentacije u A ligi, za njih ako budu prvi idu u polufinale i zatim u finale, sve zavisi. Uglavnom, samo reprezentacije iz Lige A će ići u knockout fazu. Što se tiče posljednjeg, onaj ko bude posljednji u svojoj ligi ide korak ispod, znači ligu ispod. Ako je bili u Ligi A, pada u Ligu B i tako dalje. Tako da, ne dužim više, isto da napomenem, kao što možete da vidite, promijenio sam položaj snimanja i konačno snimam po danu, znači nisam po danu snimao, stalno se sjetim preko noći da snimam ovako neki video. Pa rekao, a tu da snimim, vidite, sad je mnogo ljepša slika kada je dan. Ali dobro, da ne dužim više. Ne znam, ja se nadam da sam sve rekao što sam trebao da kažem, jer uvijek ovako kad pokušam da požurim, uvijek se sjebim i uvijek ne kažem sve što želim. Ali dobro, sad prelazimo na moje predviđanje. Isto da napomenem, kod ovih slabijih liga, znači Liga D, Liga C, tu ću govoriti samo onaj ko je prvi, u Ligi D na primjer, ko će biti prvi, dok će u Ligi C govoriti prvi i zadnji ko će biti. A u Ligi B i Ligi A ću govoriti sve ko će kako biti. Tako da možemo sada krenemo. Krećemo naravno od Lige D jer je ona najslabija liga, da je što prije prijeđemo i to. Grupa 1 u Ligi D su Gibraltar, Latvija, Kazahstan i Andora. Što se tiče ovih reprezentacija, svih u Ligi D su stvarno loše i bit će izuzetno teško odrediti jer su po mom mišljenju jednako loše, tako da će biti teško. Eto, jedino grupa 4 je od ovih reprezentacija najbolja. Ali dobro, grupa 1, mislim da će tu Gibraltar uzeti, ne Gibraltar, jesam govorio Gibraltar, nije Gibraltar, onaj Gruzija, miješam Gibraltar i Gruziju. Znači Gruzija će biti prva po mom mišljenju jer je dosta pokazala da može da se snosi i s jakim reprezentacijama, makar koliko toliko, a ovdje su izuzetno slabe reprezentacije, tako da mislim da Gruzija ide dalje. Zatim grupa 2 su Bjelorusija, Luksemburg, Moldavija i San Marino. Znači San Marino odbacujem, Moldaviju odbacujem, tako da neko ili Bjelorusija ili Luksemburg. Nisam tačno siguran. Ovdje neću reći, znači ili Bjelorusija ili Luksemburg, ne znam sad tačno. Zatim grupa B, Azerbejdžan, Farska ostrva, Malta i Kosovo je četvrta. Što se tiče ove grupe, rekao bi da će, reću Azerbejdžan, nek bude Azerbejdžan, da bude prvi. Zatim grupa 4, tu su Makedonija, Armenija, odnosno Jermenija i Liechtenstein, nadam se da se dobro izgovorio, i Gibraltar. Te 4 reprezentacije, ovdje će se boriti po mom nekom mišljenju Jermenija i Makedonija. Ja se nadam da će Makedonci da budu prvi jer realno onako nema ni on nešto dobar tim, ali i tako da ja se nadam da će Makedonci ovdje, iako Jermenci nisu tako loši, ali ipak mislim da su Makedonci malo bolji. Sada prelazimo na Ligu C. Liga C već ima jednu grupu od po 3 reprezentacije, to je grupa 1 u kojoj ulaze Škotska, Albanija i Izrael. Što se tiče te 3 reprezentacije, mislim da će prva biti pa Albanija, možda i Škotska, ne znam. Izrael to odbacujem odmah. Znači Albanija ili Škotska, neka od te 2 reprezentacije, reću Škotska.
Škotska. Zatim grupa 2, Mađarska, Grčka, Finska i Estonija. Ovdje mislim da će trebali Grci da prođu, jer realno Grci imaju najbolju ova 3 tima, tako da mislim da Grci idu prvi. I da, isto zaboravio sam, znači grupa 1, rekao sam, Škotska ide dalje, a Izrael pada u ligu D. Zatim grupa 2, kao što sam rekao, Mađarska, Grčka, Finska, Estonija. Mislim da dalje prolazi Grčka, kao što sam rekao, i ispada Estonija ili Finska. Ustavno, i Mađari su isto dobri. Mađari isto nisu loši. Ali reću ja to Grčka, a ispadaju, pa eto Estonija, nek bude Estonija. Grupa 3, Slovenija, Norveška, Bugarska i Kipar. Borio sam je za Bugarsku. Pošto ja gledam ove sličice, pa znate, tako kam tamo. Ne piše ništa. Znači, Slovenija, Norveška, Bugarska i Kipar. Ispada Kipar, to se odmah vidi, a dalje prolazi, pa ja se nadam Slovenija, ali Bugari nisu tako loši, ali reću Slovenija. I grupa 4 u kojoj je i Srbija, Rumunija, Srbija, Crna Gora i Litvanija. Da, Litvanija je ovo. Znači, da ponovim, Rumunija, Srbija, Crna Gora, Litvanija. Ovdje, ja se nadam da će Srbija biti prva, trebalo bi. I Crnogorci nisu tako loši, ali imaju sad Jovetića ekstra stvarno. Reći ja tu Srbija prva, pa evo, nadam se Crna Gora druga, Rumunija treća i Litvanija ispada u ligu D. Sada prelazimo na ligu B. U ligi B su sve 4 grupe od po 3 reprezentacije. Grupu 1 čini, znači, Slovačka, Ukrajina, Češka, Republika. Ovdje su samo spojili Slovačka i Češka, vraća se Čehoslovačka, šalim se. Znači, što se tiče ove grupe, mislim da prva ide Ukrajina, a zadnja da će biti, pa ja se nadam, Slovačka, a rekao sam nadam se, jer u Češkoj Čehija. Tako da Čeha poprilično gotivim, tako da nadam se da će Češka izvući drugo mjesto, a da će Slovačka ispasti u grupu C. Zatim grupa 2 je Rusija, Švedska, Turska. I ovo je izuzetno zanimljiva grupa, a iz razloga što i Rusi, i Šveđani i Turci nisu tako loši, ali ipak mislim da će Šveđani biti prvi, Rusi drugi i Turci treći, jer ipak Turska je, na primjer, od Islanda na domaćem terenu izgubila 3-0. Tako da rekao bi da Turska ispada iz lige C, a da dalje ide Švedska, tačnije Švedska ide u ligu A. Grupa 3 su Austrija, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Irska, da, Sjeverna Irska. Grupa 3 su Austrija, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Irska. Ovdje Bosna ima priliku da ode u ligu A, znači što meni nije baš normalno, ali dobro, moram da požurim, za minut mi ističe. A neću požurijati, ne mislim, ništa. Dobro, da nastavim. Znači, mislim da će zadnja biti Sjeverna Irska, a prva će ipak biti Austrija. Mislim da je jača Austrija od Bosne. Tako da Bosna će ostati vjerojatno u ligi B, ali dobro. I mislim, ali dobro je tu, navijači za Bosnu. Zatim grupa 4, Wales, Irska, Danska. Imam još 3 minute baterije da požurim, znači Wales, Irska, Danska, tu će prvi biti Wales, vjerojatno, sad možda i Danska isto jaka. A Irska isto, ovo je dosta podjednaka grupa. Znači Wales, Irska, Danska, pa rekao bi možda da će ovdje prvi će biti možda Wales, druga Irska i treća Danska, nek bude tako. I idemo na ligu A. Liga A su grupa 1 Njemačka, Francuska, Holandija. Što se tiče ove lige, odnosno grupe, mislim da će prva biti Njemačka, druga Francuska, treća Holandija, isto kao što su poredani, i da Holandija ispada u ligu B. U grupi 2 su Belgija, Švajcarska, Island, isto ne znam zbog čega su Švajcarsku ubacili u ligu A, to mi stvarno nije jasno, ali dobro. Znači Belgija mislim da će biti prva,
Islanda će biti drugi, nazvam se rekao Island, i treća Švajcarska. Grupa 3 su Portugal, Italija, Poljska. Tu će biti isto ovako kako su poredani. Portugal prvi, Italija druga, Poljska treća. Znači Poljska ispada u ligu B i grupa 4 su Španija, Engleska, Hrvatska. Mislim da će prva biti Španija i da Hrvatska može da bude druga i treća Engleska, da Engleska ispada. Tako da eto, to je bilo to što se tiče ovih grupa. Sada prelazimo u knockout fazu, znači ko u knockout fazi prolazi po mom mišljenju, znači to su Njemačka, Portugal, Belgija, Španija. Te 4 reprezentacije. Sad sve zavisi kako budu izabrane, nisam baš siguran kako će biti izabrane, da li ova grupa 1, grupa 2 ili grupa 3, grupa 1, ne znam tačno, zato neću dalje predviđati, kad dođe vrijeme predviđati zato jer se ovo igra tek u septembar, oktobar i novembar se igra ova Liga nacija, tako da kad dođe vrijeme za to pravit ću i za to predviđanje, za knockout fazu. Tako da eto, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se video svidio, ako jeste ostavite like, share i subscribe. I sada slijede pozdravi za one koji su me zapratili na Instagram profilu. Pozdrav za ovu epizodu dobijaju ljudi koji trenutno možete da vidite na ekranu. Ako i vi želite pozdrav u nekoj od idućih epizoda, sve što je potrebno jeste da me zapratite na Instagram profilu luka.balaba02 i na moje Instagram stranici baluk_fp, te nakon toga javite mi se na neko od ta dva profila i napišete jesam ili zapratio sam te, ali obavezno morate oba profila da zapratite, te nakon toga u nekoj od idućih epizoda zasigurno dobijate pozdrav. Eto, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se video svidio, ako jeste ostavite like, share i subscribe u znak podrške kako bi pravio što više ovakvih montaža kao što ste mogli da vidite i što više fudbalskih videa, tako da mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav!